زیارە حەسکۆمە ji bajarê Efrîn ana helqa mişlo dijîm ji xwe em sêzde duwazde biborîn duwazde hunermendê şêwekarî jin ji rûc ava me tabloyê xwe şandî başûr gelek kêfxweşin ku derfetek çêbû em li bajarê Slêmaniyê û va ana hal Helepçe tabloyê xwe pêşkêş bikin bi rastî ji bo me Helepçe bajarê berxwedaniyê ye bajarê ku em her sal deqak rêzgirtin destkirin me bawer nedikin rûcek were ku em kanibin û nas dikin sînûr zehmet e pirsgirêk çêbûye pirsgirêkê sînûr jî ji bo me pir dihêle em tiştin bi hev re nikarin bikin lê pir baş bû ku me berxwedanî kir û me hewil da em warin bajarê Helepçe vê pêşengehî pêşkêş bikin û ji xwe tabloyê min de pir jin bi rengekî impresyonî çê dikim ez hez dikim bi formê jin qala însana bikim qala rûc ava bikim qala êşê me wek jin ew wek însan di rûc ava de em çi zûr û zehmetî dikişînin di vî şerî de em çawa bersîfa dijmin didin tabloyê ku ez çê dikim jinin çavên mizinin tim cem min laynek heye xetek heye benik heye ew ben benê hêviyê ye hincar hêvî ye hincar wendabûnê kesekî ye yanî bi vî awayî ez dixwazim qala halê xwe giştî bikim أبين سويد نونارا ربابريا خسر يا باكر وجلات سوري الهرم كردستان يعني وقت زانين دنافا حفتيا بوريدا پێشەنگە هەیەکل باژارە سلێمانیە هاتە دارخستن ji bo sê hunermendê jin ji Rojavayê Kurdistanê bi hevalên Başûrê Kurdistanê re hunermendên ji Başûrê Kurdistanê re ew xwe tabloyê 13 hunermendên ji Rojavayê Kurdistanê û 8 hunermendên Başûrê Kurdistan bû lê kesên dikarî bûn derfetê we hebûn ku werin li Başûrê Kurdistan tenê sê hunermend bûn ew proje ji xwe demeke dirêj ser tê karkirin lê wekî tê zanîn rewşa sînor rewşa xwegihandina Slêmaniyê jî hinek zehmet bû lê bi boneyî 19 tîrmehê me got wekî şoreşa jin hebûna tabloyên jin ku behsa vê şoreşê bike behsa hemû êş û azar û serkeftinên vê şoreşê de yani me xwest em wê bikin di 19 tîrmehê de على قدر بونك جلك مازن هبول باشار السليمانية يعني جهونرمندا جخلكي سليمانية بالا وكشان كو جارية كمينا كو بيشنجهك تاني جنتي دار قسطن أصلا تابلو يعني جلك بالا هركسي كشان دي طيبت شكلي جيانا كو دناوا تابلو يدا وأصلا كو دناوا شري أنجي قيرانا هي د باکور وجلات سوری دی انجی تباهی سوریه دا چاوا هنرک او قص بدو او قص بهیوی بمورال کو شیروی شورشت که شیروی جنه دنابا شورشت که او بالا خلک سلێمانیە گلک شان گلک خوش بون و جبوی ویجی کسین کو ایرو ام دعوتی حلبچه کرنا شوان کسین بو زیارتی و پیشنگه کرد بو اساس اف خبات الحلبچه ند پلاسازیه حوالی ندبو لی ام برنگه کی فرمی هاتنا دعوت کرن کو ام و پیشنگه اگر روزک بیجی جوی بازار حلبچه ام چی بکن گلک خوش بون جبر کو بازار حلبچه هم عالی معنوی ده هم عالی هنری ده هم عالی یکبونا بردلین گران ده هر چهار پارچه کردستان تایبت ده باشور و روجاوای کردستان ده از شیرین علومه ج بازار عفرینه شواکارم هیرول وی پیشنگی مهم بشش تابلوان مشارکه کریه همو تابلوان سر منطقه من عفرینه گنده ما استعداد جیم حالات اینکو هم تعداد عیشین وی 10 سال داویه بر گوگلک ایش مدی ام کوچبر بین دجارا سجارا فمن سر في حالتنا من رسم كريا بتايبات تابلوك من أبايا أف تابلو سر منطقة من عفرينية
اف منطقه سروشت يعني وقت من جنتك بو ام تدا دجين حرب حمود دمال خدا اف طبعا بري ام جعفري ندر كبر حمود مال خدا وقت به حريك برنگ خو حريك فكر خو حريك چه حالي خوازه بك حريك بواتای کی دجي وقشتك بهافروبا ام کی دستك هافروبن فبرنگ کی تجريدي من شكريه يعني هن خانين ايد خاص مثلا خانيه مظن خانيه بجوج خانيه فقشتك وقت به فرق ابدا تناي ما بني ايه فقير وايه زنجيل اذا قشتك بهافرابين قشتك دستك بينها بدو احترام ذكرنها بدا فبا صار عفرينيه وافجي تشياي مقليه منه بوي واتای تجريدي من شكربو صار جنان تمام تابلوين سر بالجنان چكم تابلو چكري طيبه قالك سر دلي من بهايا او جي وقت من باوايكي رمزي من رمزي حنار جبو جنان چكري تزاني او جي زنار فيكي قالك بيروزه قران دو مذكوره وفي الروايات عندها مذكوره او رمزي انوثه وقوته يجي فهذا جبو جن من چكريه